पाउसे युमफम मरुब पाउ खराब दे तौजरी इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम हांग स्टाम बेंडर मथौ तौद्रे नॉन जुडिशियल स्टाफ ममल तंखाई हेंगलगा पान दुकान योनहल्ले एफिडेविट लोगी थबक थौरम लौ इंखोल नत्रगना अतै पोलम चैरमसिंग योंथोक योंसिन पिथोक पिसिन तौबदा चंगदबा याद्रबा नॉन जुडिशियल स्टाम योनगदब स्टाम बेंडर मथौ तौद्रे मधुगी महुत्त मखोइना सेंथोंग चाउना लौरगा लोगी वांगबदा पान दुकान योनहल्ले स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मसिन चटपा मिसक अमना पाउची असिदा हाई रेवेन्यू स्टाम नत्रगना नॉन जुडिशियल स्टामसिंग असि डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरी ऑफ अकाउंट्स ता थबु ओरगा नंबने हैदराबाद लेबा फार्म अमदा नमलबा तुंगदा इम्फाल की ट्रेजरी ऑफिस ता थमलगा बेंडर लाइसेंस पाइबसिंग मखोइदगी लैरगा मियामदा फंगनबगी थौदांग लौरगा लाखिबने पावसिना मखाताना हाई स्टेट असि की मियामना सिनबा मखल मखा क्यागी नॉन जुडिशियल स्टामसिंग चही की ओइना नमलगा थम्मे हाइरबा स्टामसिंग असि बेंडरसिंग ना लैबा मतमदा स्टाम पेपर अदु थारिबा ममल अदुगे चादा अहुम कमीशन फंगे हारिबा नॉन जुडिशियल स्टामसिंग असि लुपा तारागी लुपा कुनगी लुपा यांखई लुपा चामा लुपा चनी लुपा समंगा लुपा लिसिंग अमा अमसुंग लुपा लिसिंग अनी की ओइना नमलगा मियामदा फंगले स्टाम बेंडरसिंग असिदगी कनाकुमा मिहोइना लैबा तारागदी पेपर अदुदा थारिबा संदेक अदुमक पीरगा लैहल्ली अदुबो पान दुकानसिंग नत्रगना कोर्ट की ममांग थारगा कनागुंबन जोनबा मतमददे लुपा तारा पीब नॉन जुडिशियल स्टाम अदुना लुपा निफु लुपा कुनगी स्टाम लुपा यांखई लुपा चामगे लुपा चामगा यांखई अदुगा लुपा चनीगे लुपा चहुमदा योले हौजिकी मतमदा लम अमा गिब दिद ओइना इंखोल अमा लौफम अमा नत्रगना दुकान अमा पीनबा मतमदा पीनगदुरबा लम अदुगी पाक चाउबदु येंगलगा लेंगला चाउरकपा ममल अमा लेपथोकलिबदुगी येंगलगा नॉन जुडिशियल स्टाम की सनफम लेपथोकलगा मदुदा इनै मरम अदुना नॉन जुडिशियल स्टाम असि हौजिकी मतमदा यामना मरु ओय चेराक कोर्ट की मथवाई नुआइतना थोरकपा अहल अमना पाउसी असिदा हाई चेराक कोर्ट मनुंगदा सही कियागी ममांगदगी हौना हांगदुदा लाखिबा स्टाम बेंडरसिंग हौजिकति अमा फावबा हांखिद्रे मखोइना फमलंबा मफमसिंग अदुदा हौजिकति ओड कमिश्नर सिंह के टेबल चौकरी थारगत लेरमले मखोइना स्टाम बेंडरसिंग कदाइदा चटखरबगे हांगबदा मुटखिबा कुइरे हाइना खोमे थकनुबदगी चाही हुमफुरम सुराबि नुपी अमा लेखिद्रे चाही हुमफुरम सुराबि नुपी अमा मयुमदा थकनुबदगी जेनिम्स हॉस्पिटल पुखतुना लेइक्ननाराबा मतुंग मयुमदा पुथरकपदा ngarang ayuk pung 6 lom tabada लेखिद्रे लेखिद्रबी नुपी अदुकी ममिंग लाइस्रम माला चाही हुमफु मपुरोइबा एल अंगौसना कवे मा खंगबु खुलाकपम पली लेकायदा लेबने प्रेसना फंगबा पाउदा माला नहान मागी मपुरोइबा कनिंगाई संतान दुना खनखे नुमित अदुकी नुमित जंगबा पुंग 12 मखारम ताबदा महाक जेनिम्स हॉस्पिटल दा पुखतुना लेकनरबा मतुंग जुमदा अमुक पुथरकलगा ngarang ayuk लेखिदबनी हाइरे थवा यौद्रबा हक्सांग अदुंगा सी जेनिम्स ता पोस्टमार्टम तौखरे अदुबो हक्सांग दि लौद्रे नुपी मयुमनदि महाक मपुरोइबना फुबदगी हुतक्तना सीबनी हाइना चार्ज तौरे थौदोक अदुकी मतंगदा पुलिस ना मपुरोइबा अदु फारे महाक मरी लेनबा कोर्ट पुथोकलका नुमित मंगाने पुलिस रिमांड लौथाखरे अतोप पाउ अमदना वांगजिंग टेंथा एसीगी बाय इलेक्शन दा मनाउपी इंडिपेंडेंट मेरेप ओइरगनी लाउथोखरे मथंग था नवंबर 3 दा भोट थादनगदौरिबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वांगजिंग टेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाय इलेक्शन दा रिटायर्ड आईपीएस सरंगथेम मनाउपी खोइरेन थाबा इंडिपेंडेंट मेरेप ओइना इलेक्शन असि थेंगनरगने आइला लाउथोखरे वांगजिंग टेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा वांगजिंग होदामबदा लेबा खोइरेन इंखोल दंगासी पाउमिसिंगी ममांगदा सरंगथेम मनाउबिना हाय पार्टी पॉलिटिक्स असिदी चक्रव्यूह द चंगबगुंबनी इंडिपेंडेंट मेरेप ओइरबदी कनागे सु मखादा लेररोय पार्टी पॉलिटिक्स असिदी पावर की पॉलिटिक्स नि हाई कमान अचुपने असिगुंबा अफा अपोंसिंग असि इंडिपेंडेंट मेरेप ओइरबदी कनागे सु मखादा लेररोय पुनमक निंगतमलगने इलेक्शन द माई पाकलबसु निंगतमना वरिप लुजबगी हक लै लोइनना मियाम का नकना चटमिननबगी तंजा अदुसु तसिंग फंगलगने असिदसु नतना मियाम की अपam पामदा निंगथिना ताथोक तासिन तौबसु ngamlagani maram asina वांगजिंग टेंथा constituency की बाय इलेक्शन असिदे इंडिपेंडेंट मेरेप ओइना इलेक्शन थेंगनरगे हाइना फेरेप लौखिबने महागना मखाताना हाई वांगजिंग टेंथा constituency की अमसु स्टेट असिगी सेमकत जगतपा चिंगमी तमी चप मानना चक्थुंग फामिनबा सिंगदसु तमदसु येलो मिसिंग खुंदा लैताबा याहनबा रेल जौरक्तृंगैदा लेलो मिसिंग की हियाना सा फागदबा अमसुंग सिक्योरिटी लेहनबा सेटमेंट लोन फागदहनबा जुमजुमदा सासल लोहनबा अमदे इथै लखोंग फागदहनबा असिना चिंगबा कयासु थबक तो ओनथोपा दरकार ओय मसिगिदा माकी मैकेदिकी तौबा याबा तौननबकी पांगल अदु मियाम नापियु आइनसु अपील तौखे इंडियन डेमोक्रेसी की सही मंगा की थौरांग आइबसे अतै ओइरमद्रे इलेक्शन ओइरमले आइबकी वफम थमलादुना लाइबक थिबदे हौजिक चटनारिबा मियाम की मिहुत खनबकी सिस्टम असि सोइबना मणिपुर गुंबा अपिकपा स्टेटसिंग ददि चाउना सैथेंग फंगली हाइखि सिस्टम असि अदुमक चथरबदि मणिपुर मुटखिबा याबगी ओथोपा लैथबा नते मदिक चाबा मथौना लैबा मरैबाक मैरम दम्बु नुक्सिबा ngamba मियोय थोरकपसु ngamloi
India की Constitution da piriba freedom, liberty, equality amade fraternity abasi aujike election system asida misam amana hekta phambang amhanre aduna India की election asi voters singna masana masabu muthasanabagi upai oire hanu samakhatana phongdokhe Bangladesh da rapist sing Sibagi Cheirak Fnghllagani Bangladesh da Nupi singi mayukta sexual violence athabagi chang wangkhlakibaga mayuk nana demit kyani paksana protest tawrakhiba matungda lebak asina rape ki case sing da Chennabsing Sibagi Cheirak piba hauragani haire hiram asiga mari leinan Bangladesh ki law minister Anisul Hakna phongdokibada president lebak popon mita ordinance am issue dogduna rape sing bo Sibagi Cheirak piba aibase lebak asigi law ohellagani Hoki basayul da Nupi ama patam thiba mongda sexual assault sathagibagi footage ki saruk khara social media da viral oirakibadagi Bangladesh da paksana irang haurakibane Activist group amana haire madudi hokiba chahida makoina rape ki case lising manga chamri record tawki tawigumasu activist sing amakhatana haire madudi rape ki case sing kamasit mari leinana lebak adu da conviction ki changsing aduki matik nemi amasung asiguma case kaya maruk oina Nupi sing na society ki minok amade migyang ki badaki report tawhon ki dauna ki de Imphal East narcotic cell na lupa lakh taragani thurung ki popi maru bhare Manipur da mai ka bachinjak drug zone ba pusilakpa amati chaba athingba leina Loina na singi lamda paksana tharamba popi pambi singjo state police na yantatuna manghnligai matam asida mori dagi Imphal da lona porakpa popi maru lupa lakh taragani thurung ki port Imphal East narcotic cell police na phagat pangamkhre police na phongdorok pada chapchapa pau ama phangbadagi ngarang ayupung 13 minute kunrom tabada Imphal East ke additional SP Roni Mayangbumgi BTM makada Imphal East narcotic cell gi OC inspector KS Dev Kumar na luchingba team amana mantri pukri da leiba godown amare chadhake Tim maduna mantri pukri gi godown manung da leiramba popi maru hapa bora taragani pan thengnakhe angauba masugi plastic bag taraga hundoi aduga mangana juice bag ta haplaga leiramba dagi phagat khibane popi maru ni singnaba punna bag taragani pan adu angdoklaga yengbada maru sing adu brown color oina tawi haire popi maru sing adu kg 35 gi bag 3 kg yangai gi bag mapan kg 95 gi bag ani aduga kg 96 makhai gi bag ani ni haire Police na makhatana ahay popi maruga kona na pharaban pa adugi maming Surjit Kumar Radab Zahikun ganitoy apokpa Bhagirat Jadab kawe temporary market da shopping mall sarga allotment pigani haikhre terminal Paisinkhre Manipur Leiknnaraba High Court amasung Dukan sing mapusing da sahi 15 chupna namthak tawraklapra kanagumba lanai miwi natragana lupsing na akoina mayok narakpa grievances sigi matang da court wakatuna aningba apam pasang prayer tawrakpagi lengaki Tawrakpadagi lengaki meketi ki mari lenaba authority na court thamba wafam ek tabak to ontoktana namsintuna thamlakpa singki manungda khoiramba kaithel ki temporary market kisu court phongtok ki wafam tabak to onthor tabadagi lengakna court amasung Dukan mapusingda lisang sitna namthak tawraklabra aibagi wanghang narakle leibak othuk oiriba Thoudok sing adungai Imphal ki BT road paktok ankiba expansion tawkiba amasung khoirambal kaithel ki anoba kaithel sang ahom sagat paga iroina thokibane Haukiba kumja sok lising ani manga da thokiba Thoudok ashi BT road expansion amasung anoba kaithel sang ahom sabaga mari leinana BT road amasung aujik leiriba anoba kaithel sang ahom gi akoibada phamlamba makhal kaya gi pochai sing jonba Dukan kaya sidokibane aduga hairiba asigi dhamakta takthokraba Dukan sing adugi mapusingda hanagi old district hospital leiramba mafam sida temporary market ni aidon sagatlaga masida phamallakpane aduba takthokrabadagi temporary market tamatam kharaki oina Dukan sing piduna phamlaklibasingna makoi gi hingnana bagi rambi oiriba Dukan sing asigi permanent oiba plot PP namba high court wakat khibani wakat asi writ petition civil number 234 of 2005 oina matam adugi gawati high court ki Imphal bench ta file tawkhibani writ petition asigi petitioner singna di khoirambal bazar stall association register number 337/m/sr 1991 ki matam adugi secretary ke tarun sahini phugani pan apokpa Leikhdre ke Manik Sanda Kangapam Leikai Imphal amasung association asigi president Y Budachandra sahim phugani thoi apokpa Leikhdre Y ibo pisak khwai nagamapal singjupum leirakne association asigi secretary amasung president na petitioner sing oiduna file tokiba civil writ petition asigi respondent sing na Manipur Lekha ki maiketi ke planning and development authority PDA ki commissioner secretary Manipur housing and urban development mahut ke commissioner secretary town planning department ke chief town planner amasung matamduda Imphal municipal council oiramba corporation asigi chairman amasung executive officer EO ne Hathras gang rape ki ke CBI na nauna Paisinkhre hana simkiba SIT team ga agency asiga interact tawnaragani Uttar Pradesh ke Hathras district
ta mamang thada dalit mauna ama gang rape tawraga hatkibagi Thoudok aduga mari leina state police lakhutkiba gang rape and murder ki case adu Central Bureau of Investigation CBI ga nauna amuk CBI na nauna amuk Paisinkhre ga loina state government na sengkiba special investigation team SIT na investigating agency asiga interact taunagani aina agency ki pauna phangdokle state police ke case asi Uttar Pradesh sarkar na agency asi na paina ba chinaraki bagi matung inna India government ki Department of Personnel and Training na hauna bi matung inna notification ama October 10 da thoklaba matung da state police na pairamba case asi CBI na nauna pasin baga loina na agency asi na darkar oiba inquiry team semle amadi CBI ki oiba case amasu nauna lokhle aina agency asi ki wangang goi RK governor phangdokre CBI ki inquiry team asi Delhi da based of agency asi ki Nupi DSP Deputy Superintendent of Police Sima Apujana Lusinggadabane team asina rape ki case aduda hakthengna Chennabsing police na pharaga leiriba man accused Sandip Singha ki matakta IPC ki section 307 mi hatna bo khonarba section 302 mi hatpa amade section 378 the gang khutpu semduna Nupi oibiki Ejjat Manghnbagi makhada FIR case amanawna register tawre Miyam na irang Henggatlaga doctor ama hatkibagi case tam yoy kunma convict tawkhre yoy taruk equit tawkhre Jorhat ki TOT state ki doctor Devan Dattabo irang hoba miyoy singna hatkibagi case la chenai aina maral siri pa miyoy kunthagani thoi ki manungda miyoy kunma hat ingtaw ka panumita Jorhat court amana convict tawkhre court asina atei miyoy taruk case aduna maralite aina lawthokre Police na phaki ba equis taruk ni thoka ban mitu court equit tawki Leiknnaraba Dr. Devan Dattagi loinabi aprajit Dattana court ki judgment adubo thagat ki ngachi pobada Assam da atoba case amada tamyu kun manga ki mi hat pagi namakta convict tawki ba leitre aina magna phongdokhi Dr. Sibo hat pagi Thoudok asina Dr. Singbo paktak na irang hon ki ba loina na Indian Medical Association na hokiba sahi ki September 3 da pung kun mari medical services Leppa ki khongjing phawba changchen ki Tripura ki CM Biplab mapam Louthonaba Taksinnabagidmk BJP ki MLA Mapal Delhi yaukre Tripura ki lengak pariba party BJP manungda ipongpong na state asigi Chief Minister Biplab Debabo JNIMS irang aurokhibaga loinana ruling party MLA Mapan central leadership ka unaduna mahakpo mapam Louthonaba Taksinnabagidmk New Delhi da camp tawduna leiri aina CM Biplab Debabo JNIMS duna irang auraba MLA kangbudugi manungda Sudip Roy Barman Ashish Shah Sushanta Chaudhuri Ramprasad Pal amasung Divasandra Ranakhawal Jaure member hum pulai Tripura Assembly de BJP ki MLA punna kuntraga taruk lei amasung party segi mapang oiriba IPFT ki MLA Nepal lei media da wangang laduna MLA sing aduna aiki matu de Delhi da camp tokduna leiriba legislature taragani thoi adu chief minister ki thawong sing da pentre amasung makhona lusing pa chindokpa pame makhona BJP National President JP Nadda amasung senior leaders sing unaduna wari sana fa Fnghllagani haina thajai anasu Sushanta Chaudhuri na phongdokhe national leaders sing unabada makhoina hauzik leiriba state adugi phibam khanagani masida sunhatuna makhoina prime minister ga su unaduna state adugi phibam sing matanda khangana ba honagani ainasu magna phongdokhe akupa wafam sing pandabide Chaudhuri na makhatana aike madudi government atragana party hauzik charfam thokpa baikaida chatre party ki vision document da yawa mikhal mamangi wasak sing thongan bangamdre ainasu magna phongdokhe arubido content sing asigi maruiba pau khara asiba pawdam jariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yengbiribo punamak pothaga jari loinana channel asina tumda kanarabadi subscribe like and share to ba kawbi ganu punamak po amuka hanna thaga